77th Foundation Day celebrations to presidential election vai kha dunia January 13, 2024. Siam sin puan lap ye ai to le Cibai Cibai kan hompa ke tang waktu film apa weh first flora Cibai bay dai mai ha nungak teh ye program palam na sa inga dunia som sagi veina SSPP Foundation Day celebration le presidential election som ni le sagi ikala ding election nei thedinga kuno human pha hon pia ibiak pa pathian min thupi ipat masa ahi ko host le co-host bana i program coordinator tena ina siam sinchibai masaya kon piau ahi program host dingina usumboson kuptong kahia wana katagama itu pa Tuan Wanson Fuanam tu dia program coordinator ama ahia wana co-host pu Fungthang ya kabela ma handing sak ko tu ni program ang host di kahiuchi konte sak ahi Pubasan sa hello
masai na tunia yai program poimo tak mai 77 Foundation Day siam sin polpi hunoi tak pathian non piam manina pathian mini phatai tunia tanmun poimo takon let sak pastor MT khangal opening prayer next sak mami sinta pangke izogam nuam huambang wa ding chi tuana pupa izogam nuam watan huambang alwa dia bông đắm lại về vì tu thiền mà hoa nghìn lung lên lâu in mà chen xoan lên ác xưa bằng nhìn bằng luôn đi mà Tuana pangile tinggi si tuyu kil kial dan takin om wamuna dei bang leleng hino Macam suanin kau pengciani Susik tui buah Kondon hiang Selalu mengkerun Okade Itu tian ma Muangin Lung lâu in mà chẳng xoan lên ác siêu bằng nhìn không đúng đi nga asum akum tuat na pangile Lai dòng thi bằng thiên na Khi bằng hồng in dấu găm Gol bằng tung lên Lung đầy thanh lý bằng hồng chính dia Tung sơ kale si al bằng in Abang lekani Itu tian ma muangin Lung lên lâu in ma chen xuan lên Bác sil bangin ang lung di nga Tuana pangile tinggi
in mai dia award on sang di te kha on pai ngai wa hi manina new chika space an ki the jek le chi king ende e award hi le kha sing kha te hi a u chilo memento le siam sin mafler na suidi he somding ina Dr. Paucha Chin Guite Memorial Medical Award hi a he on sponsor saktua hi le Dr. Thangchin Pu Guite a hi ya hi le siam sin member sunga MBBS regular batch a amak sang bu pe na hi he award sang tu ding a hi le zom ngai ching ngai dinga ano na idea hi le let upa ti thwam IPS Memorial Award hi a ano na ding let upa ji ai asang ake sawata hi le sanga memento le section ma hi ano na ding Dr. T.K. Mona PhD Award hi a he sponsor to hi le mistress dim ngai man and family hi e asang tu ding man hian ching award hi le sanga memento le siam sin mafler hi ano na le jam du case award sangthum memento le mafler le su hi ano na paite email subject ya student te ati chena a teacher hiya ama hi le ji lian khan lai ano na pyakhya sakdi ni na gin hian pa wite ama isam ding e ama pyakhya ding hi kha class 12 fa a teacher ke gin janian ama ding saklai helan class 12 fa mini oma hi manina a teacher ke banglo hi manina etu pano na ding saklai helan class 10 teacher ni uma hiya ano na hi le em thangdian ma e award hi le case award sangthum memento le mafler in zuye hi ano na le h jel siam is award hi case award sangthum memento le siam sin mafler in zuye Zamlian Thang Manipur University noya rengkhat na hi ma zamdingin Deborah Lunhoi Kim Deborah Lunhoi Kim zamding ina jingnun moi na ki ingle ji thei sakding jingnun moi somding ina ti sumswan mungana ki le chi thei sakbe jingnun moi hi le Manipur University noya BA Political Science second rank hi sumswan mung somding ina pauthian mungana ki le chi thei sakbe jinwa kim ki saksungina zone pautan yan na ki le chi thei sakbe
Miriam Jinpal ki mahi le Manipur University BA Psychology maya kha 4th rank ahi. Zon pautan yan zon ding ina V kung swan yan na nakikig le chi thei sak ding. Siam Sin Paul Foundation zanga yani poimo tak un na le thil tak pitai sana yong pai khom teng teng siam sin chi bai kana bu gai tung election sort pi hun kon la ke dewa announcement hi mai de chiang ina standing committee ina election side in December som le thum sang ni som ni le thuma meeting resolution CEC kianga mo wang na on pe hiawa CEC na ma alakdan hi chi bangai December som thum sang ni som ni le thumina election notification akiswa ya nomination form le a fill up didan a submit didan le a hun bikhi aina candidate utena a comply to entry norms iti a requirement criteria som le sagi I constitution base hun so pia pana I pol pin a paidan neina ina candidate ute nomination form a hete fill up din som le sagi tak chitna kiwal suk den to nai nuari ni giat ina tuan notification som le sagi edit na di point ki piate samina application nomination ki bolte aki ende ka tuate laka aki muda ni chi bangai candidate ni te I Paul P. Siam Sin Paul P. Hitale, PTC Hitale, YP Hitale, Paul Dam Dama, annual membership fee biak to kisai, Paul P. Hina Hampat Natuam, Nay Utia dia, Hap Taka Apai Pisek, Y basic criteria, annual membership fee biak tung tama, candidate de Towai tak ni Ahong Kebe Buya, Poi Sama Mai. Uji candidate dang thum te na scrutiny ahong kilat lo sia guna hiai din mun lo dia lunglun na tak tak ni lo ahi uji apai suak kiwa uji in candidate khat kya pai suak in election contest tu omnowa singa ngai candidate te laka khat ai tua president thak ding kum sang ni som ni le liapan som ni le sagi kai kum thom dama Siam Sin Paul General Headquarters President le dinga e pai suak pen u thang sama ngai te ahi ama I president thak de hi chia chit na ne ya CEC ne kwa ngai Kitiam na kha tuna president elect for the term 2024 to 2027 ay ama akitiam dina yela hom din tachi alai ginom tutia oath of affirmations date January 13 2024 kei thangzamang ngai te jam sangchim ngai te tapa silom ve bungwal kwa tengin pathian ha namuamin le
siam sin porpi ki nadan bupi to kitwaka kasiam na pilna theina le hana ting ting zanga siam sin porpi zine headquarters president sangi le somni le li akipan sangi le somni le sagi sum hi na le mo kwang na siam kedingin kaginom na tu chiang tu ni January som le thum sangi le somni le li in kabol hi yaidin mun le mo kwang na kalek sumin porpi ki nadan bupi thei top so agum ding le porpi mel himsak thei ding nasep le kampau zanglo ding ka ki chiam hi pathiano on panpin tuna suai ka hon kai dingwa kitiam sak tu James K. Guite, Chairman Standing Committee. Kitiam tu Kanzamang Ngaite, President Siam Sin Porpi General Headquarters. Ye suai kai zo chiang ina certificate pia kiang na ka hon ne na ni.
tingin kuama himin ahon nang to keding mau si kyang kaum bangin nang kyang aleng e kaum te sinahi kahon zo san kedinga paileng kahon paisan keding hat takle han takin obin aswan te kichiama piak kan chiam sagam hiai tiala e nalwa saksin ngala hiai dam buin nakam pot san het ke hen hiai ku get teng na zukin ten theina dingen sun le zanin nangai to azodi hi kuchin nalampi te na to pasak dia na hunglam sang se hi to pa na ku isin hiat te tan cha tarin kon zo sakta hen peduding kun pedulang kapau patian nai manin namin patin na kiang kipa ko ka hungge na hi kun hak sataka kadingu heu tu hi leng thu boy boy pi tak le challenge ma undang teng sang leng kun hak sa kadil lain gal ne ya ka online gal ne chau gi loina ko te tha kam tuma ri te ki sing sa na taka pan ala kai wa hi bang mok pong na la tu thu na mai hi lo din ka ngai tu wai je kin to pan nang om pi na loin bang ma kai ke de mo nak pan pi na loin bang ma kai ke de nang ma kai na loin leng bang ma kai sam ke de mo wai je kin nang ma mon na kam ko na sa wa hi